especially nyoni nyegambaho ngakora ni nyegomba umushijo wayo nubeta George William Kanyoma Sarongo arali akaba nakunda kujwara za kaunda suits and he was always very smart. So kuyabira ija aizero kuronda karuru buyabira ayisimbira bwa kansara LC5 Shenyi. He used to be very smart. He was a tall guy, a giant, and okuyabira nashobora nshonga kikacitumani waye gomba oti izoba rumwe nanye niyenda menkogo mushijo borano bamugamba hebyafayo kuyabira howe gomborora things like that. So we grew up turuku admiringa umushijo bakweta Muzeyi George William Kanyoma. So kunda kuzira of course nashoma naheza nkabanta ari kumanya ngo nimbasa ene kubowe gomborora kuna abirendi yaho na mara University Makerere nagenda nashoma Road Development Center nashoma amateka. So kuna hereza kushoma amateka rubirizi kuya advertisingire nkabanza nakora n'ibitongore bindi kuya advertisingire nshaba nangwa nshaba n'ahandi za Kamwenge za Kabarore za bundi bujo hona banshotiristinga nkora interviews bampereza rubirizi nangwa na bundi bujo kunkanshara mu gukora rubirizi abo kuba akaba hari yomuka. So champerezo mugisha okubo wegomborora wa kabiri kuyihakaterera ebaho. So kuna biro wegomborora na jendo wa Muzeyi Kanyoma na mutayayira na mweyanzurira yashemererwa kana amanya kunkana mugira nti kurugeri izoba niza kweta senior abo kuba niwe mentor wanje niwe oragumeno mentoringa abo kuboka kora umurumogu umbwire bwa government ndijo ya Obote ya President Obote. So twaguma aho twaza abodi yisomero rya Mwongera Secondary School hamwe twakora akachiko ka bodi ndi chairman wa finance ari chairman wa PTA. So twaguma twatagana ntuzo mu nkiko ncibona hakire nazaro basho nawe ngirebe namubuzaho nkasini ya oku government eri kutwaza hati na no ku government yobote yaberende yakora ki netwaza akaba ari yo mushija rukundo bwebembezi ari kunda gukora munonga mu kigera ngo rukiko ncaziti agezaho akwatobwire ari kwehayo namyaka ye ureba nguru yare cyakora akaba nakikunda. So nka kubantire katerera Tauni kanso nka Tauni Kiraka nshanga umubitabo umurecords harimo mushango guru kwata katare ka katerera kuna bere ni ncheki ngo mu file nshanga mu obuzurizi obumwe obwabire nubukwata itakariya katare buhirwe Umuzeyi Kanyoma George William hamwe na Muzeyi Yoroka Mbashasho wa Bushenyi hati nyongera ko bishoma no kubikuguka mu bugana mubuza ntogo umushango no gumanya hoki angambira to mushango go no gwira kinana na mushanju atenbwe bisamunyi yatwababira hati gukatandika gute ati nyo kubantire katerera nko we gomborera ku Rwanda kinana nebiri ati natandika nakora ati twatutine mwanya go kutaha katare ati niko kwikirira bisamunyu wabira inita karinja arubaju aho ati twamwikirire yikiza kutuhereza itaka ayekundire kunka kuya ikiza kutuhitaka ayekundire yagaraka yatushaba ngutumuheho protisi ka proti kamwe umuprotezi twabene tugaba twabene tuhereza nka kegomboro bwirobo. So twikiriza yatuhereza itaka twabyara imugorora eri kwetorora katarako abantu batandika gukoreramu kaba katare nawe yatuhereza twamuhereza proti ahi police iri hati aho opposite na chaps kutwamuhire proti ya 50 arigana futi ubwire kuba ikire we yagiguza kunga ko kuyamara kugiguza yayehindura kandi yazankahe yaza umukatare yaza kuteze cha Peter kari rugumi Rwanda kinana nenda umukuteze itaka nanka umukuteze chapa itakari yakatare eri yabera hire government ya Bushenyi bwirobo nariyo yareteka umucapecho. So rugumi Rwanda kinana na mukaga aho mukatare haba hakavuyo
yija ninjira abamumurahuriro ngo akabyara umusirwe bihimba yabyara nko rwakashatu kuri wagiye ko rwakabiri ebihimba bikabyamezero mukatara abantu nimpurango bakabikora nyonkantaro kunga ngo hakaba hakavu yako. So umurikinana na mushanju yatabariza government ya Bushenyi oninga district ya Bushenyi umushango gwa trespass ni nko kutahirira umuntu ukarenga ho shemeye kubanoko. So mushango gugumireyo gukatandikira muri Kampala High Court ubwo ni Kanyoma ari kuntebeza baitu ugwazo muri Kampala High Court bagumana baza Kampala baza Kampala bahoza kuba amazire baraga Kampala 2000 around there mbarara bagihereza High Court ya region kubaja High Court Kanyoma yashaba court ya Kampala ngo bikiriza bazembarara mbarara abo kwa bahire ki babahire High Court. So mushango gwija gwaza mbarara case number 66 of 2001 batandika kuhoreza mbarara bahoza umwaka gwe 2000 around 2014 of course ubwo 2010 rubirizi yaba district. So ko yaba district katera yaba town council namagombora gandi gahangwa umushango district ya Bushenyi yandikira rubirizi yandikira kawa rubirizi mbona hato ubu district ya rubirizi egireho itwenka Bushenyi tutukine bushoboro za mushango rubirizi district mutandika muhozo mushango gwa katerera gwa na busamu. So kugwa ikira district kawa nawe yahandikira town Kiraka umwami hamumba manyo babiraro bwiro ariko mugira ngo mbona town council muri kwemarira ni mu mutandikira aho mushango no gwanya. So nubwe umwami hamumba manya yabire naronda baroya bakutandika koza umushango umushango gutwira mukote na hata yindi kugambera n'incozo umushango kandi tegwa kahwire kote tekacwiremo turi kumanye cyara aruge mukonke kirunje munonga no kugira ngo kunayikire katerera mukatawuna Kiraka nahandikira umuhoreza wa government bakweta Tony General eco mugisha murungi yikiriza kutuyamba umukoza umushango ebirunje biriyo mu kuteka Atone General umushango no kugira ngo nka hato umushango kugo kutusinga government ya Rwagateneri hirira bisamunyu akatare kagume n'abantu ninga town council gumya katare ico nce kirunje kiri yaho konga kutokubere twinero yoriya ngatumwese cyo tukozesa umushango gwatusinga ukashangene baguze ibintu bya kanso ukuza kushashura bisamunyu konga twinamasiko ngo bundo mushango ntuza gusinga rero na bisamunyu na waturi hirje. So tucahoza tinkwenda gamba bingi ebiru kwata mushango abo kuba kotiteka kozereki teka shaziremu konga ndiyo nimbahereza background ebyo mwami George William Kanyoma Sarongo yantebize abero kwata no mushango. So kunabe ninsome bahandikwe ebyo nayongera kumwetegereza narangwa akari yo musheja wengoga akari yo musheja w'umukozi akari yo mushija ayabe nakunda entunguka waza kureba isomero nkeri ya Kirugu itaka ahicaci ya Kirugweri ukaza umuri muongera primary school muongera secondary school ukaza Kanywero agamashomero gona amenyiga gatandikwa muzeyi George William Kanyoma Sarongo kandi yagakora no bwesugwa nyenda kwekeza eco kureberaho itakariye cishaye jeri akaterera aho arwajwe muhanda abantu bingi bakaba tarugumangu nitakariye ya government Kanyoma no muntu wa protecting itakeri akagambira town council ngo itakeri neri yanyeri ya government niye nari kwasire kanda yaguma ari kumire kumara bwira buringo. So kanso yakana basakuru twara kana basakuru guza mboshenka kunoja ngo akari umuntu ari kutwara twarwe sente ari kutwara twarwe bya corruption na nachi akana basakuba yaga abenaza kufari umugayiga wa man konka I think akayi no bwese gwa was a man of integrity yakoze so bwese gwabwe yasigizina. So nico kanso yakaterera town kanso yashitamire ekagira ngo amaroka saga gombe kiro katumeyo ka roka pukamo tumusime nikabaso butasima byone byakozire konga katumuherezo ka roka pukamwe turi kusima emwe omerumo mirunje yakozire ki yakozire ku obwire kuyamazire akiriyo mu irwariro akanterera nanye muterera
in fact akafankeri izoba ngandi yo kumutwara umukoti orunako rwakorataho akafebiro 17 218 18 around 18 kansheme kuba ni producing umukoti bushenyi kuhereza witness statement ye konka icyo mugisha mubi ya fantaka jumuhire konko bwabira ryo mu irwariro mbere ni muterere sumu nzayo mureba nabwaguma nangambera yahika mcubanye nakasente ngamusirikira so abira ryo muzire alimenta ariburchimwe mbeni I admired him. I grew up nduku mu admiringa ahabwe enkora eyabe nakoramo noreba embere ziroho hati na wabaryo mwe umukozo wa government no bwo kubaryo mwesugwa okore ibintu no bwesugwa abantu tabakora akakukireba ngo nokora no bwesugwa abo kuba corruption ka penetratinga system kugira ngo bareba Tauni karakozwire mpare nunje ne satununje birorire sente zabo bareba wagura nkaka motoka birorire sente zabo na wabano funo mushara murunje maybe yo kariya karono kagura motoka bintu bateka ngo bariye za government ahabwa system ya corruption abwa umuze mubi gwa corruption ugushisira ihanga so neco kureberaho cyamani kandi twine bintu binje byo kumwegeraho nk'abana bato abacakora abarya mu bwebembezi ni intekateka ngo twakuratera ebiyabire nakora tukakora je kandi tukababesugwa nituza kwikahare okusinga Kanyoma yakozere ki yashire so ni nyenda kusima Kanyoma nobware yafire ahabwe mirimo mirunje yakorire Rubirizi district tendagambe katerera yonka ahabwo kuba emirimo mingi akagikora tukiriyo mu ishazeri y'abunyaruguru kandi mu akagikora muri bunyaruguru ndiyo yagikora mu ishazeri yakaterera tukatuye n'abashija bashatu abondi kutekateka ngo abinje babire bafire konka nimbasa kwizukaho abondi kumanyaje munonga ni muzeyi George William Kanyoma arari Sarongo muzeyi Muhomya hamwe na muzeyi Kanyaruguru abo bakabari abagomborozi ninga abamagomborora babire binengoga kandi abakorire abakorakorana so nkanye niyenda kumusima munonga nobwo yafire ahabokwe hayo akakorera abantu nobwo abantu bari batakusima konka akakora ecya kabiri kuba mwesugwa ecya kashatu kugeza hakashomesa abana be asigiremo abana babiri bajwire degree abandi binemba za diploma kandi umwe no muruka umbana be so ninyizuka ka weitu umwami asimwe John kuyabera ntayayire Tauni Council tukaba twino rukiko rw'abemiruka bishaza ryona umumba tabana kuyaye yanjwire atahizina Kanyoma nareba kawo yasemero yabuze ati uri mutano wa Kanyoma umusigaza ati nkareba kawo cyamukora jabo kugira ngo atiristi nko mwebembeze nawe ayinemu umwana watandikire kuba chifu maybe naija kukorakorana ariyo mbigere bishe agire ahiyahika so niyenda of course nka katera Tauni Council niyenda kubasima abo kusima Kanyoma kumuzika cyurire atiristi akakajo kuba muheire ninga akagoroka pa kuba muheire kikachitari kintu chango konka ko yamazire kufa abatabana bampikirira bagera ngo twabana twenda kuguza akaju akiya akumwamuheire akumwamusimise gukora orufurwe kugira ngo tumuziko mu kitinisa mbone tumanye ngo Tauni Council mwako nimo mwakora ki nimo mwamuzika kandi kubampikirire tinda kizibire nigatenda cyangire nkagira ngo mukaguze abo kuba mushija witogo akatukorera mu muzike umukitinisa ekimushemerire kandi insima family abo kugira ngo kutwikirizine yaguza karoka pako esente zibahiremu bayongeserezaho naneza abantu babene babaha bakora urufururungi muzeyi bamuziko mu kitinisa so nyowe nibyo nk'ebintu bice ibindi kubasa kusobora muzeyi George William Kanyoma Sarongo kandi nkamwendeza ekihumuro kirungi omwiguru.